Assalamu aleyküm. Merhaba, nasılsın? Burada köy Çiçen köyü. Evet. Sen Çiçen misin? Canım. Nokçu Matkayı. Maşallah, maşallah. Хорош. Tekhoyu başa. Tekhoyu isim ne? Dahil. Dahir. Halim, Dahir. Дикая. Soç er o gümser o soç er. Ими чаругата. Nokçu ma. Ими. Откуда он? Aha mi çiru? Soç er mi çiru? Тейп. Teyp mi o? Teyp mi o? Galgı uy. Ha. Maşallah, maşallah. Galgı naran guru inşallah. Gal Resul. Dünyada en çok Çeçenlerin yaşadığı yer burası. Burası. Tabii. Больше всего чеченцев вообще в Турции находилось, концентрировалось именно вот в селе Чардак, вот где мы сейчас находимся. Bak burada Enginoy var, Bavloy var, Энгиной Тейп, Балой, Беной, Kurşloy, Курчлой, Ortskoy, Орцхой, İnguş, Ингуш, İnguş. Инguş, Başka kim kaldı? Şutoy var. Şuto, her şey var burada. Her şey var Her şey- burada. Çok. Diltoy var.